sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho, nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mamay. Dagiti langin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga rod mama, double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga rod iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, nga urag may sa kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabangak day takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, addan trabahom, ket agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligik, mama. Ket ikarik, aramidok mat amin akabalak. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wanyag kay so best. Ayat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumutan amasarakan tidawan mo. Ah? Wala niya. Oh, di ba? At tatagiti ibabarkada kasiman nga dito, Hazel. Iyam-amu kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, bes. Alaan hawanan. Barang sakmat danti sumaruno ang maikalay-sa. No kasta, masikog kan bakit? Wen Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Tanya. Lalaki ti inauna nga anak ta. Agpaiso? Wen. Yes! Yay! At nalaro ng junior ta, ano kasta bakit? Wen alakay. Yahoo! Yes! Oo. Di mo unay ti agpukaw ah. Amangan numarengreng dagiti karo ba? Diyan lang amin malapdun ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Ha? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpas ngay ka. Ay,
Wan nga rod, Ang sana bale, taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang, Aka na yun ti umawag, lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may sa tawan apa nagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanakta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar ngagpapainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway, Aljon. Di dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak tal daw, inaramid kon. Makadin na kayo mo tinitanakta. Sana bale, tao madanimatan ti panagawid mo. Di ka di madanagan, tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan matkid di bakit? O sige nga ron din, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganan timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat ti init na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti kawan mo manan. Lumabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga anak ta ko nama. Ay niya? Kurang ti maysa lang bakit? Layunan tapay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay sa laang ti anak ta, kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho? Bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiadayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka tayo sumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatuгak, bakit? Kasta? Wen, nala, umay ka mangkit dito, ipapas na tagin nilo, bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan no, ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka, Ibaba na kayo dyan. Amangan no, maibatan na. Pare Aljon, agaw awis met ni Boss Jimmy itay. Mapantayo ka no happy-happy. Ha, sa dino ka no pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar Ha? Awan niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikuro mo ti kanayon na trabaho. Ay gat, wala, pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko lang, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawatan mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na.
Kanayon ang maululawak, iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga agtrabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaron na kid di man nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kata kayo. Anya, katno ka subsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakit? Nang runa ka nagbalinan na duwat anak ta. Talaga kayat kunta gawid. Gaid mo kit diti ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaurnong. Kan, anadam ti bagim dita narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kindi atagan alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Oy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo At dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Tangiwan mo pare. Ang mga noda makanggagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay kat paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no kasta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka kadi. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kwa na. Ang pang-asim pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmun pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don Tore, I can keep secrets pare Aljon. Ngamiti may sa kondisyon. Ano na ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharam kin ni Hazen. Ha? Day talaga ya. Ariglado pare. Kumusta ngayon matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano sak ta isumat nga rod ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kayat. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kag parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa kat adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wenen, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabi Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaing amang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawak. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam apanaganad. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilang Aljon. Kasla di ka makait na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta?
Kat ingka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakan. Isagaan naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak tagdigo sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo. Ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya day jay. Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagday ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ayan tayo pagsukat ang bakit? Ay, ni, apay nga dakin ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklukwan nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpalawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayup ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagara ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo babae? Asino nga ro dayjay alaman? Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi jay babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang ti masapul da kanyak. Oh, diyak amukan Kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tentar aramidam. Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Pakawanan na ka din, abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay babae. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Si kalaang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig, saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublian ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyamanak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banag pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kan ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka ijibar ko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga agbakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay ti asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat.
Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama iti naduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak, amangan nun nakaala akon iti sakit kapo kadag iti sintomas amarikirignak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna paray. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken ngagpaagas ka pa'y. Pare Dexter, Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapay akastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Husto nan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikrignam. Gaputa kasta akbat idi imbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsaan na bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaod kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce, No dagiti ubing ti gagaram, awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida makita, agsublikan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce, Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. sabay ko mata, mapakawan na kadagita doon nagpasulakin ka. Nabayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na lang, tasaanan ang may subli pa iti sigod alinangan ta. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan mo tan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce, Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kiti. Kat isimpam matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbang amat tasikakit nga rod ti amada. uli, yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes sa ubati kadua na kita anak ko, nagpaspas siya. Imbes sa siya kumatawawagan tayo ti Dani. Imbes sa siya kumati mang saksaklot, mga uba, mga arakop ka na kuwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamat dun itinayo. Nasapay kumata mapagawandag. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kat di tuguran. Tarabay midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na.
Tulungan ako, mangat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Ditoy ko anapanaknakan apod nugayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensyaak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kasla awanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti puder ti barong asawa ti asawak. Kanayon ti panagpasyarda iti abroad, ket ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangiornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam Aljon. Nasara kamon ti babae amang ipatpatagken ka. Nasara kamon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana, ngem inikkan na ka iti maysapay agundaway, ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam Aljon. Angam anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biyag. Sapay kuma tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na ket ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak ket bay ampay laang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angem di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumteng to ti aldaw ket dagiti anak mon tumetlaeng ti umasidag ken ka. Alakastan pagayam Aljon ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.